ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku mugoroba tariki ya gatandatu Nzeri, umuhanzi akaba n'umunyamakuru kuri YouTube channel ye ya Yago TV show Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago Pondati yagaragaye iwabo mu rugo mu murenge wa Tabagwe mu kagari ka Tabagwe. Uyu Yago ngo yaje mu ibanga rikomeye cyane ku buryo yiyeretse abantu bake ndetse ngo hari nabo mu muryango we batamubonye. Ubwo yahageraga ngo yasabye abantu bahari abantu bahari bose ko batamufotora kubera impamvu z'umutekano we. Yaharaye ndetse binavugwa ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu aribwo yahise asubira aho aba mu gihugu cya Uganda Imbarara. Aha Imbarara ngo Yago ni ahantu azi cyane ku buryo hasanzwe hatuwe na bamwe mu bavandimwe be. Ikindi kandi akaba ari naho yaboneye izuba mu mwaka w'1994 mbere yuko we n'umuryango batahuka mu Rwanda rwababyaye. Amakuru aherutse gutangazwa na Dr Murangira Bitieri akaba ari umuvugizi wa RIB ngo nuko uyu Yago yatorotse ubwo yari yatangiye gukorwaho iperereza ku magambo yagiye yavugira ku muyoboro we wa YouTube ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ze. Akigera muri Uganda nibwo yahise yatangira kumvikana avuga ko ahunze agatsiko k'abashaka kumwica ndetse bose abagarukaho n'amazina yabo, abandi abashinja kutaba intashima ku byiza yagiye abakorera. Amakuru Ijisho ryawe TV ikomeje gukurikira cyangwa se ikomeje gutohoza nuko ngo uyu Yago mu minsi mike azaba yamaze kwerekeza muri Canada ngo atindijwe n'akantu gatoya kajyanye na visa atarabona, aho binavuga ko afiteyo umukobwa bakundana ngo namara kugerayo mu minsi mike bakazahita bakora n'ubukwe. Ngewe ndamusi Karori ntirenganya Charles, guma kubana natwe hano ubundi amakuru meza kandi agezweho akugerereho igihe. Iri ni Ijisho ryawe TV.